Drugi veliki čin jeste umiranje Simeonovo. Nietzsche kaže da je volja za moć nešto što je jedna od najjačih sila u čovjeku. Ko može savladati taj nagon za moć, to je već asketa. Ovdje vidimo Simeona koji na vrhuncu svoje slave kaže, sad ne više. To je prvi veliki čin. A drugi veliki čin jeste umiranje Simeonovo, koje Sava opisuje iz dana u dan. Simeon je bio korpulentan čovjek, bio je vrlo razvijen i sada od tog markantnog Simeona koji se suprotstavljao vizantijskim carevima, koji je sa Barbarosom vodio pregovore, teritorije vizantijske osvajao, koji će kasnije postati veliki župan. Taj silni Simeon sad leži na Rogozini, na zemlji, sa kamenom pod glavom, obavijenu monašku rasu i sa ikonom u ruci, tražeći od svih oproštaj i blagoslov. Te slike na kojima Sava insistira su nezaboravne. Njegova sujeta je salomljena tu. Simeon bolovao je nekoliko dana i spremao se da umre. Te večeri ostao je on sa Simeonom. Kaže, kada se začulo jutrenje, onda je Simeon živnuo malo i počeo da poje psalme. I Sava mu kaže, oče, koga vidiš pa tako govoriš? A Simeon kao da pogleda na njega i okreće pogled i nastavi da poje psalme. To su psalmi koje poju anđeli oko prijestola Božijeg. Sava opisuje ishod Simeonov tako što on je između dva svijeta. U jednom svijetu gleda na Savu, a u drugom svijetu već se prisjedinjuje s tim drugim svijetom pojući psalme zajedno sa anđelskim horovima. U jednom momentu, kaže, počne da pjeva te psalme i ispusti duh svoj. To je ono kako nam Sveti Sava opisuje prelazak Simeona u vječnost.